يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل مع بعض فكرة مشروع حلوة جدا. كنا عملنا منها قبل كده فيديو، بس النهارده هعملها لكم ان شاء الله الفيديو كله كامل. اللي عايز يعمل المشروع ده يا جماعة، ده مشروع ببلاش. بتجيبوا كيلو جبس او نص كيلو، انا جبت كيلو عشان اعمل منه يفضل عندي. هو بيبقى كتير وبيقعد عندك شوية يعني. فالمهم هتجيبوا نص كيلو جبس، 3 جنيه ونص، او تجيبوا كيلو، تمام اللي انتوا عايزينه. هنعمل بقى الوصفه بتاعتنا دلوقتي وهوريكم كل حاجه بالتفصيل. خليكم معانا. بس قبل ما نبتدي يا ريت تحطوا لنا اللايك، واللي بيشوفنا لاول مره يا ريت يتابعنا علشان يوصلكم كل جديد. تعالوا بصوا بقى، انا جايبه كده علبه. هاتوا اي حاجه عندكم، تمام. جايبه علبه كده فاضيه وهنحط فيها الجبس بتاعنا، تمام. ادي معلقه، وادي معلقه كمان، وادي معلقه كمان، كده 3 معالق. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنحط شويه ميه اهو، وندوب ونشوف. لو عوزنا ميه هنحط تاني، دقيق برضه هنحط تاني. بس اهم حاجه تكونوا بتدوبوا الجبس كويس جدا في الميه علشان ما يكون اي تكتلات. طيب هو خفيف، ممكن نحط معلقه كمان ونقلب. طبعا كلنا عارفين اللي جاع بينشف بسرعه، تمام اهو. كل الحواف كده، وفي النص وفي الجوانب وكل حاجه، عشان تتاكدي ان الجبس بقى تمام. طيب انا عايزه الكميه بتاعتي تكون، انا عايزاه يكون تقيل، مش عايزاه يكون خفيف، علشان المشروع بتاعي يطلع تمام. بصوا انتم ملاحظين ان انا كل شويه لما بلاقي ان هو عايز جبس بحط جبس. لا عايزاه تقيل كمان، نحط كمان شويه اهو. ما تزهقوش، اهم حاجه الشغل يطلع مظبوط. هي ملهاش معايير معالق معينه ولا معايير ميه معينه، حسب الجبس اللي انتوا بتحطوه، تمام. احط شويه كمان كده، قربنا للقوام اللي احنا عايزينه. بصوا اهو، بجيب كده الحروف من النص وكل حاجه وبقلب كويس قوي. نحط حبه كمان. انا بقول لكم عايزاه تقيل، مش عايزاه يكون خفيف اهو. متملوش وما تزهقوش، اهم حاجه يطلع زي ما احنا عايزين بالظبط. عشان انا كنت ممكن احط 5 معالق 6 معالق مره واحده، بس ما ينفعش اعمل كده علشان ممكن يطلع معايا القوام اللي انا مش عايزاه، فاكون كده خسرت الجبس وهرميه ومش هستفيد بيه. بصوا بقى، يلا نقلب كده اهو. كده القوام بتاعه تمام. انا جايبه فرشه سنان بقلب بيها. بصوا حاساه احسن من المعلقه، هتساعدني كفايه اهو. تعالوا بقى نصب، ولو احتاجنا تاني للقالب اللي معانا هنعمل شويه كمان. ليه ما بنعملش الكميه كلها مره واحده؟ علشان ممكن ينشف معانا وتبوظ معانا. تعالوا نعمل كده على قد ما هتاخد، ولو عوزنا حبه نعمل كمان. لو وصلتوا معانا لحد هنا ما تنسوش بقى اللايك والمتابعه اهو. بصوا انا بقلب كويس ليه؟ علشان التكتلات يا جماعه، عشان ما يطلعش معايا بايظه.
والفعالي الهوا ديت لازم اهي ندوبها كويس اهي. تمام. طيب يلا بقى هنقلب كده. تعالوا بقى ايه ندوس. نسيت اقول لكم ان انا القالب السيليكون ده هاتوا بقى اي شكل انتوا عايزينه، بس القالب السيليكون ده قبل ما تعملوه اعملوا بس كده مسحه بسيطه من الزيت جواه. يلا بقى نصب الخليط بتاعنا. هنحتاج على فكره مش مشكله، انا حابه الموضوع كده علشان هو بينشف بسرعه. هنمسكه ونحاول نهزه كده. ممكن نعمل كده كمان. بصوا شايفين الفقاعية الصغيرة دي اللي هي بتاعت الهوا دي، لازم نقلبها كده علشان تطلع معانا تمام مظبوطة. طيب يلا نعمل حبة، نعمل شوية كمان، ننضف كده حوالين القالب بتاعنا اهو. طيب هنعمل تاني نفس الفكرة. يلا بقى نحط كده. عرفنا ان احنا بنحط كذا معلقة، ادي كده 3 ادي 4 وادي 5 لان احنا جربنا قبل كده، ولو عوزنا تاني هنحط المية بتاعتنا اهي. وتعالوا بقى نقلب. حلو القوام دوت. هقلب برده وهشوف تاني. مش عايزاكم تزهقوا من الفيديو ممكن يطول شويه، بس لازم حاجه بالتفصيل، ولازم نعمل الحاجه مظبوطه زي ما قلت لكم. نعمل شويه بشويه علشان خاطر الجبس معانا بينشف بسرعه. انا هتقل حبه كمان، نص معلقه. ما تنساوش من التقليب زي ما قلت لكم علشان نطلع مظبوط. تمام تمام. يلا نصب كمان بقى شويه دول. ده لسه ممكن نصب كمان الحبه دول والحبه دول عشان تطلع معانا كده ايه حلو. طيب بما انكم بقى شفتوا الفكره تمام كده، دلوقتي عندنا كده لسه ادي كده 3 و5 2 5. هنكمل دلوقتي بقيه القالب عشان ما نطولش الفيديو عليكم، وبعد كده هرجع لكم اقول لكم عملنا ايه. خلاص القالب حطينا القالب كله اهو تمام. هنسيبه بقى ينشف براحته خالص، وبعد كده هنطلعه واوريلكم عامل ازاي، وهنشوف القالب بتاعنا ينشف. هوريكم بقى هنعمل ايه علشان نكمل فكرة المشروع. خليكم معانا. كده نشفت معانا اهي تمام. هنطلعها بقى كده من القالب. بصوا اشكالها حلوة ازاي. طبعا بننفضها وبنظبطها، مش بنحطها كده ولسه هنسيبها كمان بره تنشف في الاكياس بتاعتنا. كل دي يا جماعه زيادات ما فيهاش اي مشكله. بصوا الاشكال بتاعتها حلوه قوي ازاي اهي. بصوا بقى شكلها حلو قوي. طبعا بتختاروا الاشكال اللي انتوا عايزينها.
يعني اعملوا الشكل اللي انتوا عايزينه، هاتوا الاشكال بتاعت القوالب اللي انتوا عايزينها. تمام. هننضف بقى كده حوالينا، وهنسيبها كمان شويه لازم علشان خاطر نتاكد ان هي نشفت كويس جدا. هي تمام ناشفه، بس بصوا تحسوا ان هي بصوا لسه مش طريه، تحسوا ان هي لسه كده الطبخه بتاعتها ما استوتش بالبلدي كده يعني. فنسيبها كده بقى لحد ما نتاكد ان هي تمام التمام، وبعد كده هوريكم هنعمل ايه. خليكم معانا دلوقتي. بصوا بقى بعد ما خلصنا الاشكال اهيت وتاكدنا تماما ان هي نشفت، بصوا بقت عامله ازاي. شايفين اهي دي الاشكال يا جماعه اللي احنا عملناها اهيت. بصوا عايزه اوريكم، مش عارفه الكاميرا جايباها ولا لا، عايزه اقول لكم بصوا الملمس بتاعي من جدا ازاي. شايفين حلوه جدا، مفيهاش كده اي غلطه اهي. هي بتطلع في ايدي بصوا، بس هي ناشفه فما فيهاش اي مشكله، ناشفه جدا. تاكدنا خلاص. شايفين. عايزه بقى اوريكم حاجه، هوريكم بس كده ايه حاجه كده وانا بشتغل. عايزه اوريكم الفرق بتاعها. عندنا الشكل ده والشكل ده، بصوا استني اهي. بصوا بصوا يا جماعه، انا مليت القالب بتاع دي بعمل دي، مليت القالب على الاخر طلع بالسمك ده. شايفينها انا ماسكاها تقيله جدا وسميكه قوي. دي ما لما عملت القالب التاني عملت القالب التاني وما مليتش القالب لحد الاخر، طلعت صغيره كده خفيفه، سمكها مش كبير زي ده. فلاحظت الفرق ده وانا شغاله. لو انت مليت القالب على الاخر هيطلع السمك. شايفين العرض حتى، معرفش الكاميرا موضحه ولا لا، السمك بتاعها اعرض، هنا السمك بتاعها اقل. فدي برضو حاجه تمام. هي طالعه دي حلوه ودي طالعه دي حلوه، اللي انتوا عايزينه. عايزين تخلوا الحجم ده على طول تمام، عايزين تخلوا الحجم ده على طول املوه برضو شويه لحد الاخر يعني هيطلع معاكم كده. طب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا بوريكم بقى الحاجه اللي معايا. احنا خلاص كده زي ما قلت لكم الاشكال طلعت معانا تمام، كل حاجه تمام ناشفه ما فيهاش اي مشكله، وتاكدت ان هي نشفت وزي الفل. طيب معانا ايه تاني؟ معانا بقى الاكياس اللي عايزه اوريها لكم علشان اللي هيعمل المشروع دوت يجيب الاكياس دي يا جماعه. شايفين الاكياس دي اهي، الكيس ده اللي هو بيبقى عريض تمام اهو. معانا ايه تاني؟ معانا الالوان بتاعتنا اهي. ومعانا بقى حاجه اختياري كانت موجوده عندي، حبيت برضو هضيفها للاطفال اهي. شايفين الحاجات دي اللي بتتحط في الهدايا دي كانت موجوده عندي، دي هحطها كده في الكيس. الحاجه دي هتفرح الاولاد قوي وهتدي شكل حلو جدا للكيس بتاعي. تعالوا بقى اوريكم هنعمل ايه. خلاص كده احنا خلصنا تمام، عرفنا الطريقه بتاعه الكبس بتتعمل ازاي، عرفنا الحاجه اللي معانا ايه، الاكياس، الالوان، الحاجات الحلوه دي اللي بتفرح الولاد، مجرد زينه يعني. تعالوا بقى نعبي الكيس بتاعنا ونشوف هيبقى عامل ازاي. دلوقتي بقى هنشوف بقى دلوقتي هنعمل ايه في الاكياس. بصوا يا جماعه الاكياس اللي هي دي الشكل ده تمام اهي. الاكياس دي مناسبه جدا للجبس، ولما تجيبوها هاتوا الاكياس اللي هي بتبقى فيها لزق، يا دوبك بتشيلوا بس البلاستر ده كده واللزق بتكون موجود، علشان ما تجيبوش اكياس ما فيهاش لزق وهتضايقكم جدا. تجيبوا دباسه هتضطروا انتوا تلزقوا فمش هيبقى ظريف. فده هيكون. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنفتح بقى الكيسه بتاعتنا كده اهي تمام. الشكل بتاعنا اهو، وهنحط كمان الالوان بتاعتنا كده، الالوان بتاعتنا اللي انا قلت لكم عليها اهي. نرفع دي حبه لان دي ودي كده مش هيجوا جنب بعض، فهنخلي دي كده اهي تمام. ادي الشكل بتاعنا اهو. هنعمل ايه بقى؟ هنحط شويه الزينه اللي العيال بيحبوها اهي
الحاجات دي يا جماعه الاطفال هيفرحوا بيها قوي، وبتدي كمان منظر حلو قوي لل بتاعنا او الكيسه بتاعتنا. بصوا بقى، شيلوا بقى اللزق، شيلوا اللزق ونبتدي بقى ان احنا نلزق بالشكل ده. تعالوا بقى نشوف شكل الكيسه بتاعتنا كده. ادي الكيس بعد ما اتقفل اهو، شايفين بقى شكله عامل ازاي؟ شكله تحفه، شكله حلو جدا. عملنا مشروع. كيلو الجبس انا جايباه ب7 جنيه، تمام. دستة الالوان ب33 جنيه، تمام. لو حسبنا الواحده هنلاقيها واقفه علينا بحوالي 2 جنيه قرش تقريبا، اللي هي الالوان. الجبس ده الكيلو كله ب7 جنيه زي ما قلت لكم. هنعمل منه، طلع معانا كام شكل؟ طلع معانا ادي 2 4 6 8 10 12 13 واحده. طلع معايا 13 واحده من كيلو الجبس. خلاص عملنا حاجه ببلاش. طب هنبيع الكيس ده بكام؟ هنبيعه ب10 جنيه، مش قليل 10 جنيه، لا 10 جنيه. لان هو زي ما قلت لكم الالوان دي واقفه علينا ب 2 جنيه 75 قرش. الكيس ده ممكن يقف علينا باقل من نص جنيه تقريبا. الكيلو الجبس كله ب7 جنيه. ف تمام، في مكسب حلو قوي. مشروع مش مكلف خالص وما بياخدش من اي حاجه. هكيس انا بقى كل الاشكال ديت بنفس الشكل ده كده، وهرجع اوريكم الاكياس كلها شكلها ازاي. خليكم معانا. بصوا بقى كده يا جماعه، ادي الاشكال اللي احنا عملناها وقفلناها، تمام اهي. شايفين كيس اهو. بصوا بقى شكله بقى حلو ازاي اهو. هيتباع ب10 جنيه كيس. الكيس هيتباع معاكم ب10 جنيه. بس عايزه اقول لكم على حاجه، عشان وانا بحط الاشكال دي في الاكياس، اللي هي لو هجيبوا في الاكياس ديت، اعملوا، بصوا يا جماعه، مش القالب قوي، اعملوا الشكل ده يعني احسن. المقاس ده، اعملوا المقاس ده احسن، ما تعملوهاش قوي كده بالكثافه العاليه دي. الكثافه العاليه دي لا، ما تملوش القالب على الاخر علشان تقدروا وانتوا تحطوا الاشكال بتاعتكم في الاكياس ما تبقاش هي اتقفلت وكل حاجه، بس عشان ما تضايقوش بس وانتوا بتقفلوا الشغل بتاعكم، لان بتبقى ماليه الكيس قوي ودي بتبقى احسن. الحجم اللي هو ده يعني متبنوش القالب على الاخر علشان يطلع معاكم شكل حلو كده، تمام، بسيط كده، ويطلع يتقفل معاكم كويس وانتوا بتقفلوا الشغل. ادي الاكياس يا جماعه اهي. خلاص قفلنا كده الشغل بتاعنا. هنبيع الكيس ب10 جنيه، مكسب حلو قوي. ومشروع حلو جدا، ومشروع ببلاش اهوت. يلا جايبه لكم افكار كتيره اهيت للمشاريع. ابتدوا بقى، مش تقول لا ده صعب، لا مش هقدر اعيش فلوس اهي. مشروع بتكلفه بسيطه جدا جدا. خلاص يلا، ما تنسوش بقى اللايكات، وما تنسوش اللي بيشوفنا لاول مره يتابعنا علشان يوصل له كل جديد في قناه كل يوم مع رشا العربي. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.